الله. طلب العلم في هذه الأيام يعني أمر سهل جدا، في أي مكان ممكن تطلب العلم. Азыркы заманда илим алуу оңой болуп калды. Кайсы жерде болбо илим алса болот. الحمد لله الكتب موجودة، المواقع الموجودة، تعليم عن بعد موجود. Аллахка шүгүр. Китептер бар, илим берүүчүлөр дагы бар. Интернет аркылуу дистанттык түрдө окуганга дагы мүмкүнчүлүк бар. عندنا معهد السنة، نحن ندعوكم أن تشاركوا معنا باللغة الروسية، موجود الحمد لله. Аллахка шүгүр, азыр бизде сүннөт мектеби дагы бар. Орус тилинде окуу жүрүп жатат ал жакта азыр. Силерди дагы окуганга ошол жака чакырабыз. تتعلم التوحيد، تتعلم الصلاة، العبادات، التفسير، السيرة. Ал жакта таухид илимин, сүннөт, намаз, пайгамбардын өмүр баяны, хадис, тафсир илимдерин окусаңар болот. وتأخذ شهادة. Окуп бүткөн тууралуу күбөлүк дагы берилет. بدل أن نضيع الوقت الآن في اللعب في الجوال وكذا، الآن نستطيع أننا ندرس الحمد لله. Азыр телефон чукулап ар кайсы оюндарды ойногу чакты. Аллахка шүгүр ошол телефон менен пайдалуу илим алсак болот. لو كل يوم فقط درس واحد، هذا نعمة تستمر عليها. Бир күндө бир эле сабак окусаңар дагы бул Аллахтан берилген чоң неемат. Ошого аябай бекем болуш керек. جزاكم الله خير.